Oh, hello, it's here today. In the wine, I can book Sewa. Zanina here, LPS profile. Azantina, final. Can end on me. Zanina here, MPA. Until be a Kima. Finally, Lucho got toy on the second lot of Notoba, mine. Rafael Toa. Zanina final Luta, LPS profile. To me, Baga, Sony, WBC title fight on Don Boga. Don Maya. Kabula here. Chair Paro Mar. Oma, Anihi. Kan siap dari Mizoram rule thang zir chiang itu ya kasih tiap batu cu ni ten rule ang butin an bau chin khani ani kan mi tiam ni as san la he kan ni pulau maya chimpa ne lo man thom mai profile pe amuna yen toi ma pain ha chi hang kai na mo e ka u fa an khela wang han ba ro ku ya san ko an vela don ani ang bak bak chu dia na le bak ani hi chonin profile ko ke se lau lo wi mai the rule po lau lo mo mui don khom oh hey zani da ka kal cham ber now entia ani han final en kol tira champaya a khel dona tuna hian mpian tuam sak meka ani chuka model lui boxer bon nu tuk mai ani mo ani nei thakala ko han zai khop moya zani chu champion ngai turin o Yes. Enti ne hian yang felan rap sodon awa mu dom don ve a thai hela ba hian hluten uluk mang kheng lo tuam boka ani po hi keima kan di lo hela ma nam dang keima ang de pon lo om ve a anu ma ni zan in chu om pui hi chu a pian hin alania Sangte ikelen tun chu si khelo tro Sangte hi ko cha tanga om pu hi chu a world level pon mizo ti ming thatu ani a bon khop ba ya he zan la hi in hu thelo tu ka don pu pui cheu ni subscriber se zan ai kan bi hoe ne ka ti lang zelang arem dan zelin The ISS 612 LPS profile Summits of Liverpool welterweight title fight. Tuna rapper Swaturi Mission Vanguard Atung dulu, Rafael ini kumsong wah, kasi song pawawal patung, kitwai ci song election ben, sa mga boxer,
o pa sabertan tuna hian welterweight LPS title fight an ngei dona ni tuna hian round lian in khel dona ai khel tur te hi lo ruat fela hau zel le va lo ruat puya sai khama kon te ani lo ruat zela hi mission vel tlang wal ani a mu nom mel khoi mai hu anin tia dun boka ati rai jon film khur de hingai thina an style te harin man tura ti ve de zau hingai thina chu wangin in hen khai buan chi mi lo mission ven zoki adum ke kordum ha hi nia sai khama kon hi ke kortial ha khuni sai khama kon hian south pole orthodox na khel thei ve mi mela a style po thla kha zungzunga tuna kon thầy ang bera vlog kan han tuma amara chu hei smoke hi ala sadde wangin ataka hianin apo chuai ang kon lo mu mai theya hei hi kamera fialo lam ni loin smoke wangani ki khami lo thiat sak don ya an khelam hu nom mel khop mai kan soinon lenge ke kordum ha hi lalruat zel ha zel mission vengania atial zo khu valalruat pu ya sai khama kon ani tuna mi hi welterweight bout ani round lian khelang taksa fit rual an taksa afit ro puisia an mek ko huna don sa kung chu tuna ri chuanin round khan na te nia ga tan la da tha han en mai a chuanin tu zong ne chak don ala khiat mi alo blue corner chuan ai tu wa le mai sai khama kon tlang wal hianin a khel dan style thak zo zo a changin a dong che pa amu nam khom mai orthodox le south po khel mai thei hian wang ang reng thina chu tiang ni chu ni amu nam khom mai round 2 an khel do na heti nga hianin second man ten point bo to thina round khan lang khel ta lo zir chiang thina tikhanin anin thil thina ni nga ya chu wangin tuna anin thil van china ro po han tang kai pu hin om ngei do na ni a po no chang lo thli hi se a chiang thina ni mo bat sing hi chi a khel ero hi chan adana bang dai zela round 2 khela ti hian south point rong khel chuak le a sai khama kon tlangwal hian ga ta da tharo pui mai an pan hi kon ga dan da tha tu na chuan an ga thi ala fual ei lo ani
an kut po rang dun khop mai an in nek po nek rol chin viau mai a son ven tlang valian distance ala ala tha thayang ren khop mai a ache tam lo zok ma in ka thia ase an nek phak tok tur vela khonin alo om thiam tlat ale phút đầu thế mày ta sợi phố tổ chức năng in cắn chặt lại hết cho nên thiếu xong còn tem xong còn tiền cả độ tiền lăng chi na thiếu đang anh lâu à tùy na hành tùy về mấy anh chỉ cả lâu ngà về to vàng in khơi một hành tàu ní khơi hay bị bùi tên mua tan subscriber xem mua tan các đoạn vlog về mấy chuyện này tôi đã phơi boxing cái này là vlog khi làm cho ngã chăn chú LPS profile về làm lâu lắm sẽ về đuổi to cái này vàng khăn sợi về em tất này cái bị khuẩn lém lại hay là mà hiền ra miếng là số lẻ ta round trên khel mega an khel tan chia tu na hian fitness adon lang so tan tu ra ka ya hemi chin ai chon fitness tha hi poi mo to khum me round thum na chin ai chon mu ram dun phop mai yang babap alam tekan boxing hi ati hunong ve ni enjoy fua mai se mo an sign tiệt bốc ạ an mấy cái hú năm to phía vậy ạ tụi chúng mà an glove man hi cái hiện in azal bel đâu cái gì ạ look spoil nào cái gì glove liền quý buồn hi cho nên ari bel thôi a professional looks deu ni in boxing glove hisu nôm khốp mày anh ngâm to vía anh alai ada ngarngar kurang kosa alai taka azu chin lawa tunai sene Allah invent ve ni invent khela duangal mu to amu nam to lo ni ka sia tun tum tak khichu thiam về nét cho về cắt là lúc tụt nên cái nào thì cho nên gạt qua đã chăm sóc là ắt chắn là nét phù hợp hi
na du vi mai a jep dal khom mai khu a chalu tu Round four. an thiam bawk ani ang rau na zo zum mai a rau li lan khel le sia tu na hian chào mel khôn nei lo sim sim ani boxing kan ti rual hian nek futhat ban tha chak ringot thilo ni lo wa ke tha te po chak en kim lai a chak ve vek thinga ya ke lama fit lo chun boxing hi khel thei reng lo ani chu wangin exercise chalut tuk bai la khanga tuk moya fitness 100% fit lo chunin a hlo op em ani Teri nain an speed rang lo thak an sa lian tham ve an sa lian tham ve to an khela ro chu a hu man khop mai an met so ga dik Kami tu pani hi, cak turzo kami info kan elo, anin het furan hi, en zardel hi ani. Harap masuk ta. Tata SK612 LBS Profile Sami Soki Patum welterweight final in neck and then Sotaga judge the point Mega Soki ini. Các hù đoàn các suy về nghe. Mission veng tlang phal khu karing ma jok dewa karing fu ngemo kan thirang an thiam ve ve sia chen pama engan lo mana sem do ne ulup ka ka lo thirang apen so da na tangin apen dik khom mai ni ko Chắc dọc cuốn này đó đấy từ tặc chắc lắm bộ Judge the score sheet and live on. Judge number 1, Zach Shivalama, 39-37. Judge number 2, Malso Sama, 39-37. Judge number 3, Zhou Mingyu,
đi về. Ticket sama man cắt lòng hết con chú vào nó về. Ticket sama man sama chú. Round one. Tuna hian lightweight LPS title fight kan ele meka Raulian khel do na silo khoi chuanga cher hlul le laldan fela chongtlai tem di tuna mi kan en meki lightweight bout ani an thiam dun mel khop mai uluk takin kan thir ve te sang sau khi là tông sâu sâu ạ mà đó chứ bố ruột mình thắc thấy với cái này ghé mình thắc thấy với cái này vào nên nó khăn nó tăng hi xuân em mà hết chiang rồi nó ao bom chắc là cái này ạ game kan khel tuan lo mai then tu tum su an khel lang ka en hianin sa thazok an hiam zok hi timoyang a khela nal ang renga an hek suwa ka fu de zar zar maya an knock out ngai ka ring de maro chu pakhat post kon lo knock out ve thei thowa mình rau quý mấy xía Round two. Boss, Chamo. phải If you do me, cover cover well pilon to pon mua nom viết khóc mãi
body shot này try Cái lòng em thì tự hào. phải nước chẳng hết mày các số yang khan tha bao về là cho nên anh in nước đàn khu in nước lụt chi là anh có sẽ tự thấp mày ạ Pakatkan lemon tea, pakatkan karak specialty. anh sẽ về là hiện chính quý lệ chẳng tí về là lối xem mà hoàng anh lối tây đâu anh đây nha mi lối sẽ thiểm đó này hay cần ba về là cái nó là chết bốc xì à chân rộng này lâu hiên game hiện muốn làm đủ khóc mày ạ châu lệ châu ngâm lệ ngâm thiếm lệ thiếm muốn làm đủ khóc mày hụt ngon khóc rau này là dấu lệ ta các comment này thầy lâu các em quy nó tụi ra rau thùng da tụi này là hụt tụi ra karin rau này ạ anh em dọc hiện in straight pansa hiện in hook hi chuan em dọc bốc ạ không bị phụ pal không hỏng khóc mày ạ anh phút uất chả theo xem mà anh lâu đồn không mày em về đủ bốc xịa muốn năm tất cái lâu thì thế nó hẳn hiền về là về thiên xịa thật yên sủa ta in hết chu gần tung đùn hết mà anh thể mà gặp con
có đi băng xin là này lâu nữa tụi cả rất mạnh pha bác muốn không em final round ng khel tay last round ang chang ball lutuk punop ball lutuk anong niệm rõ cái con anh hazok khi biang câu thì anh thì phải lúc bằng anh muốn làm hết rồi cái đôi cái lỗ thi rồi nó cái trông nó sang bộ cái là muốn làm đường biển tăng cái nàyตัวนักขี่ลาฮีไลท์เวทบ่าวตัวนี้รำเลี้ยงเขียวตัวสีละถวยตัวงัดเชือกหุ่นเลยสีละรำเฟลเต็มนี่ชุ่มๆเลยด้วยไอ้น้องดูบ็อกซี่ทลายง่ายบ็อกซี่น้องเรียวโอ้โหอารมณ์นี่ก็จุดเลยอมูลป้าso yang Tuhan in knock out kan tum ngareng ratir Tuhan aku nama saksok turarin cukup daya masa ini neto kok maya tu nak korin ke koreng hazok kah tiba yang lau saya tiang dan turin ate hazok kah acak kering dewa ni kalau thir dana tang chuan ma su dik chi lo mai theya
อันนี้เนี่ยตัวครบมาอ่ะอันนี้เนี่ยน่าตำเหลาเวียวังTata SK 612 LPS Pro Fight Sami Sumni Pathum Lightweight Final. Judge the point, Pen Nachetian, meeting. Judge number 1, Lalwal Soma, 38-37. Judge number 2, Zach Shiva Lama, 37-39. เนี่ยตัวแพ้โดนไป Judge number 3, Mansoor Sar, ก็ขีดบานแล้วเราดึกเวลาเจ๊ Lightweight champion, HC Lorca. Ladies and gentlemen, the following contest is scheduled for WBC India Super Lightweight Championship. And here are the official duty. Judge number 1, Lalwal Soma. Judge number 2, Zach Shivan Lama. Judge number 3, Mansoor Sar. This is for the WBC India Super Lightweight Championship. The officials are ready, the boxers are in the ring. Introducing first, standing on my right, fighting out of the red corner, wearing black and green, 22 years of age, officially weighing 60.3 kilograms, and standing 6 feet tall. A professional record of 3 wins, including 1 knockout, 2 losses and 2 draws. Ladies and gentlemen, the fighting pride of Chennai, red corner, and his opponent standing on my left, fighting out the blue corner, wearing his own yellow. 26 years of age, with an official weight of 62.95 kilograms, standing 5 foot tall, 7 inches, with a professional record of 6 wins, that comes with a weight of 4 knockouts, 3 losses, 1 draw. He is the boxing pride of Brooklyn, Mizoram. Ladies and Red hi Gugan Kumar Sena yani ya Blue hi vala lom puya khuang thing ani WBC title ani amu lom don han thir te phat te am Ompu hi chu Mizoram ai wa tun haya chuak jing deuh kar pola ni ya himayang title fight a mi hi kan hriat jin em kha boxer tha boxer ro rum takani ama hi a fitness a thapoka tuna po hianin a khelpui paila lo khelon chuang lo boka anin khel reilu tu karing lo
zo boxer ka tu po takania om pu hi tun ha ya chuan anin san lai sia moi nyt Panzer Cernoja round khan ai chuan pha tela zaviu thina mara chu round ni na tang hian a hriat thina ni amara chu ka soyang khanin rei khel tur ga ngai lo thim chima tun game hi chu boxing tong kam vak po man ngai ka felo senai boxer khu aga ta hiam tel tiala Aram khat man knock out ka ring zo ka sim ma le round hi nan khel do na lo rin lock oi the rin dan soi oi tuna hian tuna na hian knock out ka ring deu ulu deu ka na ge om puya tha rong za ta ne anh san này về boxing san thì thằng nó lai lai không về corner lama norce patumani tu dah hian one two rồi ê ê chết hết apa tu dia body shot ku nei tlem dewa pan ser mai ai lian zo taring sual lo tura ka ya around hi na chuan ka ti to sia pakhat lo thiam ve de thu bok sia kamera cover lampau po kalong ai tu lo ni alu haitlat
by means of technical knockout. Here is your winner and the new WBC India Super Lightweight Champion, Blue Corner, Vanilla Puma. Tata SK 612 LPS top 5 Sami Soni Pathum Mipuri and Kabel Flyweight title fight Pura Renko Squad Turi Siahari Red Flyweight title fight officially attacked Anil Bharat, boxer in New York. Kating Lamamihi, Kung Songhi Pasari, Tesi Songlamami, Finale Intipan, Silaha Boxer, Red Corner, Kung Songhi, Tesi Songlamami, Finale Intipan, Jampai Tula chuan katal chan flyweight LPS title fight NTL bi kimale valal en kol tira champhai din tharai khel to do tak tak e hi katal chan pakhat ani zanina hian munom do ne NT hian mami ganin komin ka khel pui te hi an khel dan hi kalau zir chiang chim ngai lawa professional fighter hi lem lo chuan atia zanina hian tum pui tu hi a chiang en ma fiat ani lawa a chiang wang lo mai the tum pui en ko la hi boxer tha tak ani gari final ron theng chu tin NTR hian a sang jok bokin ka ria helai tanga alang dan chuan
an khel hi uluk te ga lo thil a do ne Round one. video poi uluk te ga lang e en kolla hit som här mai dari lain maro chu en tie te hison experience en sortang kai le thila hổ nam hết rồi anh speed tất xì ạ anh em hết phù là có chuyện mặn thiệt lâu này phù lắm rồi anh speed chụp quý đường lắm mày hey rất chi boxing cả anh ta anh muốn năm lúc tốt anh muốn năm lúc tốt điền mày à anh muốn năm tệ đấy em orang khana ka chuanin ani hne to khop maya an kut poranga kalo hudana chuanin I 50-50 ani amaro chu empty kha 50-50 a chuanin a chance kha thazel ding ka ria chan chu champion lai mi wang hianin enge ngai dadi sang thina chu wangin endik tu telama po hianin hengi chu an da sang tlang pui zelani ai hne to khop maya to la maro ka chuanin empty kha che thazo ni ka ria em tia hian kot sanai tha ni sina kan soi tong khan buan puya boxer mizoram boxer lar le tha em mai kot sam hana wang hian ati fu pha ve bok thei ani an khel pui ta chak lo na la hi an lo chui zung zunga kot tha hi chuan và mũ nom em zuang quá thì dâu thì nào
body hian atin lo deuh o kan thia tangin MP hi professional boxer ania India lam awa ke chhiak zak zak to thina ni tuna hian mizo boxer kan nei that ji ani ania ami yang chi he tu hi churin langsar tak me ko ngai lai theya UFC fighter kan ti te hei UFC champion kan ti te ko hi an tum pui ten me taka anwa ti ve te ni lo churin a champion la hi an ding chang zela professional boxing hei sa phau kan hmu te point ani hi a chak le tur chuan chak fe ngai thin chu wangin em ko la hian thei pat pachuang ngai don ani a nek tlu ke mo knockout mo ngai don boxing a hian thin rim chi mi lo ania thin rim chuan thluak a buai veka fu tuak le nek dan tur zong zong ti boi chena wa khan tumpui te tan chance thal tuk mai ni chena wangin ngai tu na sen se ta khela ngai thina nal du le mai tun trung em đừng khát chiếc trong cái lao vào hiện em po lỗ sớm được mai thấy mà rồi chút tí ba cái vlog này ông lỗ đây này phát rằng em có là po hit thiếm lấy mà chả đủ thế mấy quý ta cái đi professional boxer le kan la siat tam em lo boxer mani se ama huna en khom em ko la hi referee po trong khóc mày thế thì hôm nay cho nên quất step thu soi ngay thạc ôi mỗi em rồi quất mấy đi nắm lấy được gì nữa em có là hiện ở distance ven thiềm khúc bồi ạ anh hết phao lâu tuổi lâu ổn hi quay một cái này em tiền hết kim đaro quỳ bày xiêm anh mà đi quay tạ chuan em tiền fitness anh hú đàn là cho nên lẽ mình rồi về đâu nghe ô thì về bốc mà hi cắt lắm luôn em cô là
It's ô hắn en vang hiền tụi em đông lên rồi khi là hắn khóc mà anh em beton mong lên tụi ta đang đun xịa một năm biển tất nhiên em khi là đông trung hiền asam hi thế này thì na hiền đông hi thì chiên đi cả ấy cắt mà lúc beton xịa nó mình áp dụng lúc cắt mưa là mấy quê là mình hết cái con lâu mà lại Mayweather po ka round is over. Final round. Soi tur po ka phelo amulom tua round riat vel tan khel se thatura nia sang so tu se thiam har na sang chu MP khuna don khuna dong chianga amaro chu appoint khu alu kun khop moya ve thawa third round khan en kola hian a hnek thavia min ka hria boka opa ama hudom tere ne
tuma bi khian ta sei tongin ente hi chung ko boina neu neu nga chung ko bela boina neu neu nga wangin ge practice po nei tam lo neu po ni mai theya ka mu da na ani chu chu ti ti lo chuan a khel chu that tak ani experience am nei na short tang kai thina em kola khel kha ka voi khan mu na nia thiam ka ti hle mai alo champion ta ni phei chuan ama khu eng khop mai una te khu Flyweight final in neck group again Zotava Judge the Tory Play Judge number 1 Laiman Sova 39-37 Judge number 2, Zach Shivalama, 39-37. Flyweight champion, champion 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 ni nam ka ini dulu kan ini sekarang ini di mana suatu kini dalam tu sesuatu waktu mana hari ini waktu suatu kerja kami kami kita perlu berusaha